tubifurije kugira uwa kane mwiza cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nta kindi kiri kuvugwa ni ikipe ya Atalanta yasezerewe n'ikipe ya Paris Saint-Germain itsinzwe ibitego 2-1. Ibitego byo minota ya nyuma rero bya Marquinhos ndetse na Choupo-Moting baza batereka muri ibyo bitego bibiri bishyura igitego kimwe cyatsinzwe n'ikipe ya Atalanta rero cya Mario Pasalic. Ikinyamakuru Corriere dello Bergamo kikaba kivuga ati yari impera y'iminota ya nyuma yari ibabaje cyane mu buryo bukomeye. Eco do Bergamo, ikinyamakuru cyo muri quartier yaho Atalanta iba, kikaba kitubwira ati turi fieri yanyu, ntimugire impungenge rwose, turabakira neza cyane. Ikinyamakuru Corriere dello Sport kikaba kitubwira ati ikipe ya Atalanta yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ati wagira ngo yakoshereje nyina w'abazimu. Corriere dello Sport kandi kabitubwira ko Cristiano Ronaldo nyuma yo gusezererwa muri kimwe cy'umunani kirangiza cya Champions League, uyu champion w'Ubutaliyani rero ngo yaba yatangiye gutekereza uburyo yasohoka mu ikipe ya Juventus. Afite kontra y'imyaka 2, ariko ngo abanyakatari b'ikipe ya Paris Saint-Germain bari kumushaka, ngo baramutse batanze offer nziza cyane ashobora kuba yasohoka mu ikipe ya Juventus akagenda muri Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Corriere dello Sport kandi yatubwira ko Dani Fredkin waguze ikipe ya AS Roma yatangiye gutekereza kuri projet zo kubaka ikipe. Projet ya mbere ngo bari buhereho akaba ari ukubaka stade nshya y'ikipe ya AS Roma. Tutto Sport nayo ikabibwira ikipe ya Atalanta ati tuza cyane rwose, turi fieri yawe, twega Abataliyani nta kibazo na kimwe dufite. Atalanta rero yasezerewe n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri Champions League. Tutto Sport kandi ikabitubwira ko Paul Dybala akaba ari ku isoko. Manchester City ngiri kumushaka, iramutse ngitanze miliyoni 100, Juve ngo yaserebura mu buryo bukomeye cyane kuko yahita ibona amafaranga yo kuzana Paul Pogba, hanyuma kandi ngakaba amafaranga nabafasha kuzana Marco Asensio ndetse na Isco bashakishwa cyane n'ikipe ya Juventus. Affaire à suivre. La Gazzetta dello Sport ku rundi ruhande kazi tubwira ati Paul Dybala agomba kuguma mu ikipe ya Juventus. Atabafana b'ikipe ya Juve bamaze kubwira ubuyobozi yuko nibaramuka bagurishije Paul Dybala nabo bashaka ikipe bajya kuyobora. Corriere di Roma ikabitubwira ko ikipe ya Lazio Roma iri kwiyubaka bikomeye cyane, ikabishaka rutayizamu ikipe ya Fenerbahce akayitwa Muriki w'umunyakosovo. Hanyuma siwe wenyine bari gushaka, ngo bakari gushaka kandi na rutayizamu ikipe ya Sporting Braga akayitwa Paulinho wandi unasakishwa cyane ikipe ya Wolverhampton. Hanyuma kandi siyo piste yonyine ya Lazio Roma, bakana gushakisha umusore Mayorale w'ikipe ya Real Madrid. Quotidiano Sportivo ikabitubwira ko Tonali ari hagati y'ikipe ya Inter de Milan ndetse n'ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru kikibaza gutyo kikaba kidusubiza kitubwira ko Inter ariyo muri dossier iri imbere cyane, kuko yo ngo itegereje kubanza kurangiza Europa League hanyuma igahitiza igasoza ya feri ya Sandro Tonali ava muri Brescia yerekeza mu ikipe ya Inter de Milan. Twakeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kiratubwira ati byari ubusazi, ati Paris Saint-Germain yatsinzwe, ati bimwe byayo wagira ngo ni umuvumo. Atariko yaje kugaruka ku bitego byiza cyane bya Marquinhos ndetse na Choupo-Moting. Hanyuma ku munsi wo kuwa kabiri nibwo Paris Saint-Germain izakina kimwe cya kabiri kirangiza, ikaba igomba gutegereza uyu munsi kumenya ni Leipzig cyangwa se ni ikipe ya Atletico Madrid. Ikinyamakuru Le Parisien cyo kiratubwira ati Paris Saint-Germain yibiranduye, ati yatsinzwe mu minota 90, atariko yikarifiya mu gihe cy'iminota 3 yonyine ya nyuma. Ati Paris Saint-Germain yihanaguye ndetse inatsinda inyatsi zarayibase zatumaga itarenga kimwe cya kane kirangiza. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa na bimwe bitandika kuri sport udashobora no kubaza ishweshwe rya sport byahagurutse byose birandika. Le Telegramme ikabitubwira ati Paris Saint-Germain yashikuje umwanya wo gukina Champions League kimwe cya kabiri kirangiza. Livone Republicaine ikavuga ati scenario y'ubusazi, ati Paris Saint-Germain muri kimwe cya kabiri kirangiza. La République du Centre ikavuga ati Paris Saint-Germain muri kimwe cya kabiri kirangiza nyuma ya finali y'ubusazi mu minota ya nyuma. Le Dauphin Rebelle alala ikatubwira ati Paris Saint-Germain yibiranduye igera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Si mu gihugu cy'Ubufaransa gusa no mu gihugu cya Espagne ibinyamakuru byagarutse kuri intsinzi ya Paris Saint-Germain. Mundo Deportivo ikatubwira ati Neymar aracyaharisha, ati yari cauchemar mbi cyane kuri defense ya Atalanta. Neymar ngo yabazonze mu buryo bukomeye cyane ugatatsinze igitego, ariko ibitego bibiri yabigizemo uruhare. Reka turekane n'ibi bya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru Sport cyo kikaba kitubwira ati batangiye urugendo rwo kugana ku ntsinzi. Ikinyamakuru Sport rero kikatamye kikatuga ko Barcelona ibahaguruka uyu munsi yerekeza mu gihugu cya Portugal, ikabisakira ku munsi wa gatanu n'ikipe ya Bayern Munich. Iki kinyamakuru kikatubwira ko Barcelona igiye gushaka iki gikombe dore ko igiheruka mu mwaka 2015. Ase ikaba yaganiriye na Yani Oblak yavuga ati ibintu biri mu ntoki zacu, ati nta kintu kizanshimisha muri kariyeri y'umupira wanjye ndamutse ntwaye Champions League n'ikipe ya Atletico Madrid.
urugendo ruratangira kuri uyu mugoroba bakina n'ikipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage. Ikinyamakuru Marca nacyo kikaba cyagatse ku ikipe ya Atletico Madrid rutangira urugendo rwabo rwo gushaka Champions League ikina n'ikipe ya Leipzig kuri uyu mugoroba, mu gihe Diego Simeone akaba yatangaza ati gutsinda si ikintu cy'ingenzi, ati ahubwo gutsinda nicyo kintu cyonyine kibaho. Sinzi ngerageje gushyira mu Kinyarwanda, gagner n'est pas la chose importante, gagner c'est la seule chose qui existe. Diego Simeone, ikinyamakuru cyandika ati turemera dutange n'umubiri wacu wose. Diego Simeone yasaze. Twakije mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Demere cyo cyatubwira ati mwishyure cyangwa mubure Sancho. United ikaba yiteguye kwishyura cash zose Dortmund isaba, ariko ikagabanyira umushahara wa Jadon Sancho niyo makuru agezeho, ikamushyira ku 190 by'amapaundi ku cyumweru. Yampaye inka. Ikinyamakuru Demira kikaba kitubwira ati Sancho cyangwa bimeneke. Ikinyamakuru Demira kirabwira Man United ati miliyoni 100 ziramanuye umusitari w'ikipe ya Borussia Dortmund. Demira kandi ikabitubwira ati shyira amaboko hejuru nimba wizera yuko Sergio Kun Aguero azaba ari fit ku wa gatandatu Champions League Lyon ndetse na Manchester City mikono juu. Ikinyamakuru The Star cyatubwira ati ni Sancho cyangwa bimeneke. Manchester United ngo yateretse business zose hasi, nta kindi tekereza no kuzamura uyu number 1 target kabisa wisama Jadon Sancho mu ikipe ya Man United. Ikinyamakuru The Star kikatubwira ko Jordan Pickford yatangiye kugira impungenge z'akazoza ke mu ikipe ya Everton. Uyu muzamu wa mbere w'Abongereza rero Carlo Ancelotti ngarabona afite amakosa menshi cyane ku buryo yatangiye gutekereza kugura undi muzamu afera suive. Demere kandi ikaba yagarutse kandi kuri goal machine y'ikipe ya Manchester City bagomba kugenderaho ngo ni intware bagomba kwifashisha muri Champions League, akaba ari Raheem Sterling mu byukuri. Raheem muri iyi saison match 51 ibitego 31 arimo aragira saison ye atigeze agira muri kariyeri. Mezami mugira ibihe byiza cyane, turongera saa 12 muri Trace Foot, hanyuma tunongera kandi ku isaha 3 z'ijoro kuri match ya Leipzig na Atletico Madrid kuri Radio 1.